Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Maziafi Alpati. Kali ini kita berada di lokasi destinasi wisata Ujung Bate. Ini adalah kawasan wisata Ujung Bate dengan alun gelombang tujuhnya yang luar biasa, the best pokoknya. Ini long pas yang luar biasa ya, lengkap semua pokoknya indah dan suasana yang sangat mantap lah pokoknya. Kunjungan dengan keluarga, anak-anak, luar biasa, sangat luar biasa. Ini dia. Halo. Jadi segala jenis kuliner disediakan di sini. Terserah mau menu apa. Pelayanan yang sangat bagus. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Ini adalah kawasan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Selatan yang terletak di Ujung Bate, Kecamatan Pasiraja. Sekarang lagi cukup populer ya? Ya, sangat luar biasa. Ini ada kolam renangnya. Halo. 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 Halo anak-anak. Halo. Halo. Dit, halo. Halo, Dit. Halo Mas Adit. Halo Mas Adit. Oke.
Halo guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't